ole khir tu te in zawa in chi bai vek ule kha mania Henry teina din thar branch OMA shoi tu te an ti vel ni om taka audio viral kha kan lo thawanga Henry tina an ti na vel heng te chu asar hulai ni anga ania renga boruwa ka dai le me ang dai huna chu ti kha ti vel khami of audio viral kha kan hrianga kan amu to chu kan thiam vek anga kha audio viral kha hei din thar branch OMA te chuanin an mani an ni lo zia an ni lo mai ba ka kha audio viral awang khanin an lom lo khop maya khami audio viral chungchang a khanin a the dar tu khatiang kha chui chuak turin CID cybercrime lama FIR an ve thelut ania hei Zalen News in ran post sa din thar branch OMA te an lung alom vak lo ani kha thila khanin chuwang chuanin hei FIR an thelut ania engponi sela Zalen News in ran post hi in chiar chuak phut mai te ang din thar branch OMA shoi tu te chuan tu na ya OMA shoi tu te thu soi ni om taka o the dar om audio viral chungchanga CID cybercrime voini som pasari thali sang ni som ni panga khan he thil ti tu chui chuak tur hian FIR an thelut aron ti tarup maya din thar branch OMA te chu an thinrim ve vio ni ti chu achiang reng mai kha audio viral kha an mani an ni lo mai ba kha FIR hial an thelut ania kha audio viral kha siam chop mai ani mela heta aron soidana chuanin chuwang chuanin a siam chop tu le a thedar tu thleng khanin chui chuak turin cybercrime lama an FIR chun thelut tani engponi selakan chiar chun jom zelang talan to angin din thar OMA shoi tu te chuan rui hlo man chungchanga in nam hnoya pu Henry te chung kwa chu OMA membership fee le chiat ni fan an pek te chu an pekira heta din thar OMA shoi tu le Henry te chung in piak na ni om taka audio viral a oma hei hi thudik lo ani awangin FIR hi theluta an ni thu an soi aron te ni FIR an theluta hei din thar branch OMA hianin he kha audio viral kha an mani an ni lo zia achiang khop maya heta aron soidan manga hi chuanin tin an mani an ni lo mai ba ka khemi audio viral a the dar tu thleng khanin le asiam chap tu thleng khanin FIR an thelu thialani cybercrime lamin han chui chuak ngei se kati khop mai he thil hi thil serious tak mai ania chuwang chuanin kha audio viral kha tak ani le ni lote tu te o nge tu te siam chop nge ti thleng khanin hriat achak om em maya a chan chu thudik lo hetiang leng kwal vel hi thudik ani le ni lo hi hriat hi poimo em maya din thar branch OMA shoi tu tena kha audio viral kha an mani an lo ni lo ani ngat phei chuanin thinrim viau turan ni ya chuwang chuanin hemi a the dar tu thleng khanin le ati viral tu thleng khanin an huat thal om em mai don ani chu tiang te ani awang chuanin din thar branch OMA chuanin hei heta thuaran post an theluang hianin Zalen News in ran post ang hianin FIR an thelu drup mai ani kha mania audio viral chungchanga thukal zel chungchang Zalen News in ran post chu anita kha audio kha kai pok lo en ve YouTube channel a tipo then khata aron da chuak nuala kha audio viral kha nia karon react tre patiram khanin amaro chu react ten lo omdol to wang hanin ka titalo khania kangai dan mai kha chuanin kha audio viral kha din thar branch OMA shoi tu te kalkhom lo ni ta sengin an shoi tu te jing min khatiang an ti ruk na kha an lo record ruk tu kha ring phachi lo wa ke ma po khanin amaro chu tu te mo ti mol phodu wang shim an lo kal ru le lo record ru te po khathil om ve thei tho ania amaro chu hei soi ang hianin din thar branch OMA shoi tu te an ni nge lo em ti kha cybercrime lamin an chuianga chiang takin na hriat thei don ani tin hei din thar branch OMA shoi tu lam te chuanin an mani an ni lo zia chu Zalen News an hrilna chuanin an mani kha audio viral la ti kha an mani an ni lo ti chu helai post atang chuanin
aron in soifia khop maya ama ro chu FIR an thelu ta kha audio kha viral kha han chuianga an chui chu nge khuna chuanin tu ti nge siam chop nge kha chu achiang cheu don ni chuwang chuanin thil chiang taka kan hriat ma chuanin rin thu emo engemaw wang khanin lo soivak po khathil ti chi ni lowa achan chu kalkuala tin tharbans uai me roi tu te an nianga an ni lawanga ti vel kalkuala khanin mi puin ngai dan tok lo thi siam thiam te kha har thina ni lo chung po ani lo ti te ni reng si ani lo ve tiang chi te kha zel din thei thil alani riwang khanin thu chiang jok awm ma chuanin a thari maya engpo ni sela hai an chuianga kha audio viral kha tu ti nge le tu te o nge ti kha chiang tekin an hriat huna chuanin kan laron post le tura te po ngai la tha ome engpo ni sela thu danga kan kal leang hei heroin an man le amaro chu tam em chu ni lo amaro chun number 4 heroin shrim hi chu atlem mo tam mo a huwa thal om shrimma zalen news tho hian in a rom post sa eng tiang tam nge an man ti te kha engpo ni sela in chiar sun zom le phut mai tiang ti hian in zalen news chu an in a post aron siam le a April ni som pasari sang ni le samni panga khan zeu khathar police le Assam Rifles Trangkop chuan heroin number 4 nei tu pakhat chu zanni zet an chan nuwa April ni som paruk zan khan wangkai zeu khathar champhai district a an man tudon bo zuya chet an lakna hian lalchan chu akum samni paruk zeu khathar chu tiau luika na Mizoram ron lut chu an lo ti dinga thusha tu pani le police chuan ama hi an dap an dopa atom no ha ka an thuru heroin hong thum gram somthum le pasari arit le mobile phone pakhat chu an man sakani heroin le mobile phone ba ka an mi man hi zeukhar police te chuan an kolzui ngalani aron ti ni tunai chu hei number 4 heroin man na tam kho maya zeukhar police te an man trina an thi thatak zeta man lo seng duty te hian lo man lo in lo mai seng Mizoram aron lut don ti na ne maya chuwang chuanin police le Assam Rifles te po an thok an ti thakop mai tun lai chun man do mol reng maya an duty lawang ti hi hlom ngoya mani loka kan hre thawanga kha tam tham zet mai hong zali chuang an man chung po khanin ti hianin an laron tol luile ngam thin tho maya hi mak ang reng khop maya engemo achan niang ti te hiril ruwa hianin a om thina a hlokol tuk luat wanga luata hianin an thisen hianin a than nan to nge nianga enge niang chan hi khatiang khop tam an mana tiang khop khanin a case zan zia te po an hre thawanga khatiang chungpo khanin an laron tilui sham du mai ania a zia lo thin khop maya engpo ni sela atlem mo atama mo he tlangwal hi police lamten thu nei tu lamten a case po hi asang emo niam mo zel lama anda phei shrim se kai chu tha ka dikhop maya achan chu hatiang atlem te po ni seng anin ngai dam hi chuanin ale pika hianin ngam patna le engemani ama pon min ngai dam alom a hau e mai ti ai tam jok tol ruk le du na thinlung kha an put pha theya kha thil om thei deuh mai ania chuwang chuanin tlem tham po ni seng na takin case mil ngein shrem ngei seng ti hi ka du thu samania achan chu hei Mizoram a poizia le number 4 heroin ina tholai te atin chiat to zia kan hre thewanga sum lama te har sat na tam tak an siama an summa mo sang sia chuwang chuan khang atang khan thil ruk thlangina kal kol chho nuai to thin ani chuwang chuan number 4 hi ati to te soidan phei zon na rui chunga rei lawani khata voi tam tianga ya chuwang chuan in a poi big em mai ni zu te angani lawa zu te po a thai kan ti na ni lawin zu ai hianin anghong hi a poi thui thei jok ania he tlangwal po hi an ngai dam chu arin om lowa an man ngei zelama an da ngei arin oma atlem thampo ni seng chu tiang chu ania engpo ni sela police tele Assam Rifles te an fakom takset zeta tun lai chu an man de mol reng mai ania tlewa thak in anti khanan an duty ya tuna po hianin hei post anon siamang hianin zan hi zet an chang ania
beidong lovin chan chu chun tum ngar khop maya chu wang chuanin an thorim na hi ana mai lo ti chu achiang reng mai zan ni zet an man huwa hei aran soyang hianin Zokhtar police le Assam Rifles tangkop chuan heroi number 4 pakhat chu anei tu chu zan ni zet an chan nuwa April ni som prok jang khan Zokhtar Champhai district an man na tia zan ni zen zon chu an chang ani ya beidong lovin atopa chuanin an chang chuak nge ani engpo ni sela an man lai a kikorra te hei engawani ada treu mai angam pa khop mai engpo ni sela kan thirang aki korkar ada ni hi ki korkar tangena ron la chuak tat mai a thuk ru wal aw ang reng la mai thong thum ole clear tu te khati jong kha tuntuma kan video ran da chua thei chu nile tamai sela kan channel te min lo hlut saka min lo thlir saka min lo ngai thak sak thina wangin en zawai chu alom thu kan soimol mol ani e en zawai mang tha le vek phot mai ule